So, lumipat ta naman kayong tutukita mong pisabyan, oh, wow, hindi naman naning kasanting balita, kasi manibanan din robo. Maka-stress la rin balita. Oh, wari niya, sasabihan da rin, kaya nakangeni, kaya social media, da nakanuburi yung balita, waling may stress na kayang balita, alata nga, karapat dugo, nung makanyay niya, siyempre, lang namang yung balita, malungkot niya, kaya gawan tayang masaya, ini naman, tutunay amang masayang balita, ini. November 1964, inyong buklat de ipiyakamumunang branch ng Bank of Florida king Balen ng Florida Blanca, Pampanga. At banlakwas makapagserbisyo king komunidad at isubong ing rural banking, biglat ning Kapampangan Homegrown Bank ing mumunarang Diling Corporate Center. Akit siya iniking Jose Abad Santos Avenue, Ciudad San Fernando. Definitely, they could expect the same service that they love from us. But now, they have a better ambience, a more welcoming, a brighter. Patunay mo naman kanoing bayong BOF Corporate Center king kredibilidad at stability ning kumpanya. Well, actually, yes, it's always our challenge of the reputation of rural banks. But BOF has withstood all those challenges, and we are in the top 10. Dagdag na pang Susan David Nunga, Presidente at CEO ng Bank of Florida, kaya beking karelang pa magserbisyo ing karelang corporate social responsibility. Metong king karelang programa ing pamanyaw kareng micro, small, medium enterprises o MSMEs. Okay. Bakit mo masanting yung balita ini? Bakit makasaya yung balita ngayon ini? Masanting niyo pong balita ini, lalo na karetang kayang MSMEs niya, uling ining corporate center na ning Bank of Florida po. Kumbaga, actually before pa naman talagang incorporate social responsibility rin ng BOF at Chuyaken. O nang ngenit, balam, basic na nga po lalo, uling ngeni atin ng ing BOF mag-offer ng agricultural loans, business loans, ang pong consumer loans kareng kaya niya. Actually, atin meto nga may testamento ka rin na anyang inauguration na nining corporate center na talagang may kasapya ka ng BOF kaya kayang pamanalakad negosyo bistaman malatiya mo. Nakaduayan Anya pong Biyernes. Biyernes September siya. 22 kanya po may buklat. Buti na kasi may kapunta. Giant Lantern Festival, Misa Bay. Okay. Ito po, pwede lang mag-loan din ka, iding MSMEs, di bisa mag-start business. Anya, kumbaga, anya nga tsukuman po ka rin, daramdaman ko ba, bisa ako naman yata mag-start sarili kong business. Ngayon, may kimakaniniya palang programa yung Bank of Florida para ka rin kaya katamong. Actually, alim mo ka rin kabalan Pati ka rin outside Pampanga, o offer de ining makanining programa. Kasi nyapin masaya yung balita ni uling siyempre, ita mo, Pilipino, may sani at akareng mga regula bangko. Yang datanging panahon ng 90s, yung pinatubo, may regula naman papel deng rural banks kasi asopan talaga rin pinatubo victim. Saga nakakuretang sasabihan dan testimonial kanita na ring may ngaturan na ortelano, pati na retang may ngaturan na malating negosyante, tigmo, may talakadla from kasakitan, itang panga devastate na ning karelang kabiyayan, pauli na ring South da ring rural bank. Kasi nga ni ring rural banks, nung lawen dano kalupa retang rural bank niyang minunang panahon na bala mo, kaila mo, pipitsugin o itang malati, mga ragul na la naman at ilaing metong kareng sabi tamong pamosti na ning banking industry kete Pilipinas. Pero makanyang pamanating Sonny, aminado yung Presidente and CEO na ni BOF Miss Susan David Nunga na talagang challenging in pamag-maintain king reputation na ning metong rural bank. Correct. Pero ining pero pagkaina din na ing Bank of Florida metong yakareng top 10 kay Pilipinas pangaras kin total assets. So, kumbaga mamayag pagyaing BOF ali mo kay Pampanga, ali mo Central Luzon kung ali mabilog Pilipinas and ining BOF Corporate Center na ngayon kumbaga magpakit ya kanu ketang sasalamin niya ketang kredibilidad apong stability na ning BOF. Wari kapatad demo rin na bangko yung GR Bank Kimbalo ko in BOF kasi
iya Chinteri Carlos na ning BOF, ing asawa na Mr. J. Carlos, iya ing head na ning GR Bank. GR Bank. Wow. So, dakal la rin reng akit mo naman at tinalaram ang ATM ngayon deng BOF. Malam ba nung ating ATM? Malwat na lang ating ATM. Pero ini kasing bayod ng corporate center kaya ning malapit kaya katamo. Kaya ning along Jasa, Karagul na, kasanting na. Hanapin pong Miss Sabrina Nunggay, anak ng pong President Susan, na kumbaga, itang serbisyo na ng BOF, yan naman, same ya mo, pero itang salubong karang kliyente na lungub king BOF Corporate Center, talagang yung ambience malwalas, and itang kumbaga refreshing yung ambience king BOF. At kaya nga katalanita kung sa business sector, si masanting yung anong kay, indigasyon ng ano nitang ing meto nga lugal, itang emerging economy nga na, oras patibe la reng rural bank. Tewari, kita may nga labasan na panahon ng pandemya, dakal rural bank sa misasara, uling kaya pisasabihan na kayong assets da, dala makakatalukin at migaga nakala naman ruguret ang stakeholders da. Pero kening akakita mong karera na ning BOF, maragul ka nung bage, refleksyon na sisik na yung financial industry kaya katamo kay probinsya. Sabi mo yan ko, yung pao natin lapin in-organize na Auto Bonanza. Uy, adala ng keping, yapin saneng kutang ko, sa pala ang fiesta kaya tangarap na Actually, according po kang Miss Susan, ing mag-introduce po kanuking BOF kaning Auto Bonanza ngayon, ing kaya katamong late founder, Levi P. Laos. Anya po, ita po, from September 25 hanggang September 27, ing BOF po ang po ing Laos, ita po mag-partner la po para kaning Auto Bonanza. Nung no ka rin, miyayaliwalang saken, ding modernong saken na pwede dang akit, subukan ding kliyente, ano nga bor yan dalawa. Metong yung patutu, ining maliliyari nga ining development keng BOF na sisikan niya ing pundasyon na ning rural banking industry. At asabi tamo na ini talaga ing masikan espiritu na ning corporate social responsibility pablasang din ing bikibandi tao laketi. Homegrown lang. Yes, O ito yung difference kasi ring malo mo naman din mga regular commercial banks etano man mo sisiran owned by the richest families makanyan. Pero talagang mula masyadong akakit na mag-immerse king community at talagang magmalasakit ketang aldoldo kabiyaya na ning metong local economy kasi akakita man deng David dening mikibandikin BOF talagang aktibo la keng Pampanga Chamber, aktibo la keng nanumang inisyatiba para pasiknangan niya yung ekonomiya, magprogreso yung syudad, ang poing probinsya. So, siguro at this point, i-congratulate tala at di nang tala pang sikanalum, ang tabayanan tala. Ren kalupa na ng BOF. Bangka nita lalo lang makasahop keng katamong balen at lalo deng pasiknangan ing ausan tamong rural banking industry. Muketi Pampanga, mabilog a Pilipinas. At kaya kayungan po minantabe, kaya kami kayang bawaling chismis, kang Sonia Soto, balomi po, mawa kayong balita na reliable, at kami naman sisikapan ming ibiyeke kayo ini. Dakala salamat po at panayo kaya pong antabayanan, kareng tutukimi pang pamagsuri at pamaglino, kareng mani munang balita aking labod Kapampangan, at Central Luzon. Pasibayo ako po kaya kayong talasuyo, Sonia P. Soto, at in pusong Makabalen.